kwezi kwa munani muri uyu mwaka wa 2024 urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwakatiye igihano cy'urupfu General Sultan Makenga uyobora ishami rya gisirikare mu mutwe wa M23 n'abandi bantu 25 bareganwaga nawe biganjemo abakuriye M23. Rwabahamije ibyaha birimo ubugambanyi no kurema umutwe urwanya ubutegetsi. Kuva mu kwezi kwa 11 mu 2021 umutwe wa M23 watangije intambara ikomeye ku gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva icyo gihe kugera uyu munsi aba baracyarasana. Umutwe wa M23 uvuga ko urwanyira guca ihohoterwa ku banyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi, gucyura impunzi z'abanyekongo ziganje mu Rwanda na Uganda no kurwanya ivanguramoko. Uyu mutwe ushinja ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Umugaba w'ingabo za M23 uri inyuma y'ibikorwa byose by'uyu mutwe bya gisirikari ni General Sultan Makenga. Indwanyi ikomeye cyane, umugenerale umenyereye icyitwa intambara za kinyeshyamba. Yarwanye nyinshi kuva ku rugamba rwo kubohora u Rwanda rwa RPF Inkotanyi kugera mu ntambara ya kabiri ya Kongo. Ukongeraho ni uyu munsi M23 ihanganye muri gisirikare cya FARDC. Intambara imaze imyaka myinshi. Uyu mugenerale reka tumuvugeho. Amazina ye ni General Sultan Emmanuel Makenga. Mu gisirikare bakunda kumwita S5. Yavutse ku itariki ya 25 y'ukwa 12 mu 1973. Avukira i Masisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa yakuriye mu majyaruguru yahitwa Bwito muri Rucuru ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Makenga yinjiye mu ngabo za RPF mu 1990 ubwo urugamba rwo kubohora u Rwanda rwari rutangiye. Yinjiriye muri Uganda. Yari umwe mu basirikare bafite ubuhanga n'ubunararibonye mu birebana no gutega ibico umwanzi nkuko bamwe mu barwananye nawe babivuga. Mu ngabo za RPF yakuye ipeti rya sergeant. Ni umwe mu batanze umusanzu ukomeye cyane mu rugamba rwo kubohora u Rwanda. Ni umwe mu basore binjiye muri RPF baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Kongo hagati y'umwaka wa 1998 n'ibihumbi 2000 yari muri batayo ya Nguruma, imwe mu zarwaniye mu gace ka Kitona. Makenga yagize uruhare rukomeye cyane mu kazi k'iyi batayo kubera ko mu gace ka Katanga yarwanye mu bimbere. Nubwo yari umusirikare mwiza ariko kandi ntabwo imyitwarire ye mu gisirikare yakunze kuba myiza nkuko babiri mu barwananye nawe babivuze, kubera ko mu 1997 yatawe muri yombi inshuro nyinshi. Mu mwaka wa 2005 yabonye ipeti rya major. Yari mu gace ka Rucuru ubwo Rohankunda yatangiraga kwegeranya ingabo zo kujya mu mutwe w'abarwanyi ugamije kurengera abaturage mu mutwe wa CNDP. Icyo gihe Makenga yabyumvise vuba cyane, atangira gukorana na Nkunda maze ahita anagirirwa icyizere kurusha abandi. Mu mwaka wa 2007 abarwanyi bo mu mutwe wa CNDP ya Rohankunda ndetse nabo mu yindi mitwe yarwaniraga mu mashyamba ya Kongo binjijwe mu gisirikare cya FARDC. Makenga agirwa umuyobozi wa batayo ya Bravo. Icyo gihe raporo y'umuryango w'abibumbye yagaragazaga ko Makenga yayoboye igitero cy'ubwicanyi bwabereye mu gace ka Buramba, ariko Nkunda wagakomeza guhakana ko ibyo ngibyo ari ugushinja Makenga ibinyoma. Nubwo atagaragaye mu bagabye icyo gitero yashingwaga n'umuryango w'abibumbye, ariko byavuzwe ko ngo yohereje Lieutenant Colonel Nzamurinda Innocent wamenyekanye ku izina rya Zimurinda ngo ajye gukora ubwo bwicanyi bwabaye kuva ku itariki ya 9 n'iya 10 mu kwa gatatu mu 2007. Ni ubwicanyi bwahitanye abantu bagera kuri 15. Ubwo imikoranire y'igisirikare cya FARDC n'aba barwanyi bakinjijwemo yari yanze kugenda neza, CNDP yongeye kwisubiranya ukwayo, maze Makenga wari ugeze ku ipeti rya colonel ahabwa kuyobora uyu mutwe mu gace ka Rucuru kari hafi n'umupaka wa Bunagana. Mu 2008 nyuma y'ibiganiro by'amahoro Makenga yazamuwe mu ntera agirwa umuyobozi w'ibikorwa bya CNDP, ndetse ibirindiro bikuru by'uyu mutwe byimurirwa mu gace ka Rucuru. Ubwo Rohankunda yatabwaga muri yombi na leta y'u Rwanda mu 2009 binyuze mu masezerano yabaye hagati ya leta zombi, u Rwanda na Kongo, Makenga yatangiye kwegeranya abarwanyi
ngo barwanire Nkunda, ariko ntibyakunda. Ntibyateye kabiri Makenga abumwe mu bayobozi bakuru 11 ba CNDP basinye ku masezerano y'imikoranire na guverinoma ya Kongo ku itariki ya 16 y'ukwa mbere mu 2009. Nyuma y'uko CNDP yongeye kwiyunga na FARDC, Makenga yagizwe umuyobozi mukuru mu kurwanya umutwe wa FDLR mu gace ka Masisi na Walikale, mbere yo kujyanwa muri Kivu y'Amajyepfo aho yagizwe umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare muri ako gace. Ibintu byatangiye kuba bibi ubwo General Bosco Ntaganda yemezwaga nk'umuyobozi w'uyu mutwe, maze ibyo gukozwa kongera gukorana n'ingabo za leta ya Kongo ntiyabyumva. Nibwo amakimbirane yaje, noneho umutwe wa CNDP utangira gucikamo ibice, abasirikare basubiranamo. Ntaganda yanashinjwaga ibyaha by'intambara n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Yari yaranashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi mu 2006. Nawe ni umwe mu basirikari barwanye muri RPF Inkotanyi. Hagati mu mwaka wa 2011 Ntaganda yagiye gusura Makenga muri Bukavu kugira ngo barebe uko bateza imbere ibikorwa by'umutwe wa CNDP, nubwo bombi basaga n'abagikorana na FARDC. Mu 2012 mu kwezi kwa gatanu Makenga ibyo arimo byose yarabihagaritse, yinjira mu mutwe wa M23. Ntabwo byatinze yatangajwe nk'umuyobozi mukuru w'uyu mutwe w'icami rya gisirikare. Umwe mu nshuti za Ntaganda utaracana guhakana Makenga witwa Baudouin Ngaruye, nawe yahise azamurwa mu ntera agirwa general, maze ahita ahabwa inshingano zo kungiriza Sultan Makenga mu kuyobora M23. Ibikorwa bya M23 byatangiye kujegeza Kongo mu mwaka wa 2012 aho uyu mutwe wanafashe umujyi wa Goma. Mu 2013 mu kwezi kwa gatanu M23 yatsinzwe na FARDC, ndetse amakuru aranavugwa cyane bivugwa ko General Makenga yakomeretse bikomeye cyane. Mu kwa 11 muri uwo mwaka nibwo M23 yamanitse amaboko, ingabo zayo zose zihabwa ubuhungiro muri Uganda. Bahamaze igihe kinini cyane. Mu 2017 General Makenga wari waravuzwe ko yapfuye yongeye kugaragara. Basa nabongeye gutangiza imirwano kuri Kongo, ariko bibi by'ubusa. Gusa nubwo kuri inshuro byanze, ntabwo byarangiriye aho. Dusubira inyuma gato. Nyuma yaho uyu mugeneral yahungiye muri Uganda, hagiye haba ibiganiro binyuranye bigamije ko abari abarwanyi ba M23 basubira muri Kongo, kugeza ubwo hasinywa amasezerano Addis Abeba y'uburyo byazakorwa. Gusa ibi ntacyo byagezeho. Byageze mu 2020 ibi yakubiyemo bitarubahirizwa. Mbere yaho mu kwa 11 mu 2016 Makenga yigeze kuva mu nkambi bari barashyizwemo muri Uganda. Aho yagiye ntabwo hamenyekanye. Mu mwaka wakurikiyeho mu 2017 ari kumwe n'abandi barwanyi bagera kuri 200 bagerageje kongera gutera Kongo, ariko kuri iyi nshuro ntibyagira icyo bitanga kinini. Kuva mu 2020 Makenga yatangiye gutera benshi amakenga, kubera ko nk'ubwo mu myaka 4 yari ishize we na bamwe mu bari abarwanyi be bongeye kuburirwa irengero. Atari uko bishwe cyangwa bafunzwe, ahubwo ntawe bacaga iryera mu nkambi bahoze babarizwamo muri Uganda. Icyo gihe havuzwe byinshi. Bamwe bakavuga ko ngubwo batongeye kugaragara mu nkambi, ngubwo bivuze ko basubiye mu mashyamba ya Kongo. Niko babikekaga. Kuba leta ya Kabila itarigeze ikemura ikibazo cy'abari abarwanyi ba M23 byatumaga ibihuha biba byinshi. Buri gihe abantu bahoraga bikanga ko M23 yongera kubyutsa umutwe. Harabakekaga ko ngo M23 yibera mu mashyamba ahuriweho ku mipaka ya Kongo, u Rwanda na Uganda. Abandi bagahwihisa ko yaba ari muri Minembwe, yarifatanije n'abanyamurenge ndetse n'abandi batandukanye. Gusa ibi byose byari ugukekeranya, kuko nta makuru yizewe abyemeza yari ahari. Aha naho ibihuha byinshi byari bitaratangira, kubera ko nyuma y'imyaka hafi 2 yari igiye gukurikiraho abantu bari bagiye kongera kumva indi nkuru.
mu kwa 11 mu 2021 M23 yongeye kwisuganya itangiza intambara ikomeye cyane ku gisirikare cya Kongo FARDC. M23 yagarukanye imbaraga zikomeye cyane izengereza igisirikare cya FARDC. Kugeza ubu M23 igenzura imijyi myinshi kandi ikomeye yo mu burasirazuba bwa Kongo. Hagati aho mu 2022 haje ibihuha byavuga ko General Sultan Makenga ashobora kuba yarishwe n'igisirikare cya Kongo. Impamvu yateye iki gihuha nuko hari hamaze igihe kinini atagaragara. Gusa nyuma y'igihe ibyo bivugwa, General Makenga yaje kubihinyuza agaragara ari muzima. Ni ku itariki ya 19 y'ukwa karindwi mu 2022. Nyuma y'igihe kinini General Sultan Emmanuel Makenga atagaragara, ku itariki ya 19 y'ukwa karindwi mu 2022 hari amashusho yatangajwe amwerekana avuga ko M23 itarebwa na gato n'ibyo gushyirwa hamwe no kwamburwa intwaro abategetsi b'akarere basabye. Mu muhate wo gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, abayobozi b'ibihugu mu karere bagennye ko inyeshyamba za M23 zishyirwa hamwe zikamburwa intwaro. Mu kwezi kwa kane mu 2022 Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko abarwanyi ba M23 bagomba guhurizwa hitwa Kichanga, nyuma bakajyanwa hitwa Kindu mbere yo gusubizwa mu buzima busanzwe bambuye intwaro. Mu mpera z'ukwezi kwakurikiyeho kwa gatanu, inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere yateraniye Bujumbura i Burundi isaba ko abarwanyi ba M23 bashyirwa hamwe ibyitwa cantonnement ahitwa Rumangabo bakamburwa intwaro, naho indi mitwe y'inyeshyamba ikorera muri iki gihugu nayo ikamburwa intwaro abanyamahanga bagacyurwa iwabo. Makenga asubiza kuri ibi yaragize ati mu kwa kabiri ku itariki ya 4 habaye inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC i Bujumbura yo gushaka amahoro. Inama yasabye ibintu bitatu bitureba twembi: guhagarika imirwano, gusubira inyuma kwa M23 no kuganira mu kuri kandi mu buryo butaziguye hagati ya M23 na leta. Imyanzuro y'inama yabereye Bujumbura mu kwezi kwa kabiri ivuga ko iki kibazo cyakemurwa gusa mu buryo burambye mu nzira ya politike, kandi gashimangira ko hakenewe ibiganiro hagati y'impande zombi. Makenga ati kubera icyubahiro n'icyizere dufitiye abakuru b'ibihugu by'uyu muryango, M23 yakoze ibiyireba. Itegereje gusa ibiganiro aho tuzaganira ku mpamvu muzi z'amakimbirane. Ati nababwira ko ibingibi byo gushyirwa ahantu hamwe no kwamburwa intwaro bivugwa bitatureba habe na gato. Perezida Tshisekedi kenshi yakunze kuvuga ko batazigera baganira na M23. Uyu mutwe nawe ukavuga ko utashyira intwaro hasi hatabayeho ibiganiro by'amahoro. Makenga avuga kuri ibi ati icyo bazashaka nicyo tuzakora. Niba shaka amahoro tuzabana mu mahoro, niba shaka intambara nabwo tuzahora mu ntambara. M23 ishinja ingabo za leta ya Kongo kwifatanya n'imitwe ikora iterabwoba ikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu General Makenga n'abandi bayobozi bakuru muri M23 bamaze gukatirwa urwo gupfa n'urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa. Gusa bo ni igihano basuzuguye cyane, bakavuga ko ari ibintu by'amafuti. Hagati aho intambara iracyakomeje muri Kongo. M23 ivuga ko yiteguye gukomeza kwirwanaho mu gihe cyose FARDC yayigabaho ibitero. Mu mateka ya vuba y'intambara zabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari izina rimwe rigaruka kenshi. Ni izina benshi mu banyekongo bavuga ko batazibagirwa: General Bosco Ntaganda. Uyu ngo asobanuye ibyago, urupfu, umubabaro, ubuhunzi. Uretse abaturage n'igihugu bwacyo ngo cyamaze imyaka myinshi gitinyuye umugabo Bosco Ntaganda. Asa n'uwari ugifiteho ijambo rinini aho kuba cyo cyamugiraho ijambo. Nka Perezida Joseph Kabila bivugwa ko yatinyaga cyane General Ntaganda
akanga kumuta muri yombi, ahubwo akamuhemba kumuvana mu nyeshyamba akamwinjiza mu ngabo z'igihugu. Yongeraho no kumuha ipeti rya general kugira ngo amahoro akunda hinde mu gihugu cye. Isi yose yaramuhize kugeza we ubwe ntawe umufashe yizanye mu Rwanda, yishyikiriza ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali, nayo imushyikiriza urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Bosco Ntaganda ni izina ryakanze benshi mu karere k'ibiyaga binini. Inyeshyamba ikomeye yamenywe na bose kugera ubwo bamuhimbye Terminator, urangiza. Reka mu kiganiro cy'uyu munsi tuvuge kuri Bosco Ntaganda. Abamuvuga bahuye nawe bamwise umugabo w'inseko ikeye, ariko inyuma y'iyo nseko hakaba umugabo w'umurwanyi, umugabo ugira impuhwe nkeya cyane, wageze aho ahimbwa Terminator. Ugenekereje mu Kinyarwanda, Terminator bisobanuye urangiza cyangwa ugeze ikintu runaka ku musozo. Abamuhimbye izina bagomba kuba ari abarebye filime yiswe The Terminator, filime irimo ubwicanyi bukomeye cyane. Mu nyandiko nyinshi zivuga kuri uyu mugabo, imuvugaho cyane ni yanditswe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Ni inyandiko ivuga ko kubera ibyaha Ntaganda yashinjwaga ku nshuro ya mbere mu 2006, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyizeho inyandiko zo kumuta muri yombi ashinjwa kwinjiza abana mu gisirikare mu nyeshyamba. Yoherezwa muri uru rukiko rw'Iraye mu 2013. Iki gihe yari amaze gusumbirizwa mu ntambara, abura amajyo, ahita yerekeza mu Rwanda muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali. Kwizana mu Rwanda akishyira mu maboko y'abamuhigaga nacyo cyabaye igikorwa cy'igitangaza cyatunguye abatari bake ku isi. Gusa abakurikiranaga ibyarimo biba bavuze ko kwishyikiriza ubutabera yabitewe no gutsindwa ku ruhande rwe mu makimbirane yari amaze gucamo ibice umutwe wa M23. Mu kwezi kwa gatanu mu 2012, ku byaha yashinjwaga hiyongereho icyo gufata ku ngufu, ubwicanyi, kugirira nabi abasivile kubera ubwoko bwabo. Ibi bikajyana n'ibyarezwe uwari umuyobozi we Thomas Lubanga, wahamijwe ibyaha n'uru rukiko amezi 2 mbere y'iki gihe. Hari umutangabuhamya mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha wabwiye urukiko kubwo yari akiri umwana yarwanye iruhande rwa Terminator cyangwa se Bosco Ntaganda nyine. Yavuze ko ngo ari umugabo wicaga abantu benshi cyane kandi mu buryo bworoshye. Ntaganda ubu yakatiwe gufunga imyaka 30 n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha kubera ibyaha 18 by'intambara yahamijwe n'urwo rukiko. Bivugwa ko yabikoze mu bihe bitandukanye ubwo yari umusirikare ndetse n'igihe yari mu nyeshyamba. Muri urwo rubanza rwabaga rukukiwe n'abantu benshi cyane, umushinjacyaha mukuru wa ICC Madame Fatou Bensouda icyo gihe yarateruye avuga amagambo akomeye cyane kuri uyu mugabo, ati Ntaganda ni umugabo mubi ku rwego rwa Joseph Kony. Ati Ntaganda yabayeho mu buzima bwaranzwe no kudahanwa. Ibi nibyo byabayeho mu myaka myinshi mu gihe Joseph Kabila yari ku butegetsi. Ibi ngo byakozwe kugira ngo amahoro ahinde muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bituma wari inyeshyamba agirwa general, akomeza kwidegembya mu migi nka Goma adakorwaho. Yabaga mu buzima bw'igitangaza bw'inyenyeri nyinshi cyane, arangwa no kwinywera za vino no gukina tennis. Nyamara ngo benshi yahemukiye bari mu kaga gakomeye n'ubu bakiri mu ngaruka. Bamwe muri aba bavuga ko Ntaganda n'abarwanyi be bakoze ibyaha birimo gufata abagore n'abakobwa ku ngufu, gusahura no kwica mu ntara za Kivu zombi no mu karere ka Ituri mu burasirazuba bwa Kongo. Mu maso uyu mugabo uko avugwa n'uko asa ntaho bihuriye. Ni umugabo uvuga atuje, bivugwa ko isura ye rwose ntawe ihuriye nawe hashingiwe ku byo yakoze mu mashyamba ya Kongo. Ni umugabo w'inzobe ufite akanwa kahoraga gaconze. Mu ikoti ntabwo agaragara nk'inyeshyamba, agaragara nk'umushoramari cyangwa se umucuruzi utanabasha kugira uwagirira nabi. Nyamara mu buryo butandukanye cyane n'uko asa, yashinjwe ibyaha by'intambara, binavugwa ko akunda intambara kuko yazitangiye kuva akiri muto. Bosco Ntaganda yavutse mu 1973, avukira mu misozi ya Kinigi, ni agace kari munsi y'ibirunga mu karere ka Musanze. Akiri umwana iwabo bahungiye Ingungu
muri teritwari ya Masisi ho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni naho yigiye amashuri abanza, ariko ayisumbuye yo ntiyabashije kuyarangiza kubera ko mu 1990 ubwo yari afite imyaka 17 yinjiye mu mutwe w'inyeshyamba za FPR Inkotanyi. Nibyo yarwanye mu rugamba rwo kubohora u Rwanda. Jenoside yakorewe abatutsi ikimara guhagarikwa mu 1994, Bosco Ntaganda yasubiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho yari yarakuriye. Yabaye mu mitwe y'inyeshyamba itandukanye muri icyo gihugu. Mu 2002 yinjiye mu mutwe wa Union des Patriotes Congolais UPC muri Ituri. Ahamara imyaka 3 ari ushinzwe ibikorwa bya gisirikare by'uwo mutwe wa Thomas Rubanga. Icyo gihe bivugwa ko ibyaha yakoze ari byo byatumye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rutangira kumushakisha. Ababanye na Bosco Ntaganda bamwe muri bo bamugaragaje nk'umugabo utagira impuhwe. Hari inzobere z'umuryango w'abibumbye zakoze iperereza mu 2011 zemeza ko hari ubwo Bosco Ntaganda yinjizaga amadolari 15,000 buri cyumweru kandi ku mupaka umwe gusa. Ibi byose ngo byavaga mu mabuye y'agaciro ndetse n'imisoro yakusanyaga mu duce ingabo ze zabaga zarigaruriye. Bivugwa ko afite imitungo myinshi igoma no hanze yayo. Witwa Anneke van Wunderberg ni umushakashatsi w'umuryango uharanira uburenganzira bw'abantu Human Rights Watch. Yahuye na Bosco Ntaganda inshuro nyinshi. Madame Anneke avuga ko Bosco Ntaganda atari umuntu uzi kuvuga cyangwa se gusobanura ingingo zitandukanye. Afite metero 1 na santimetero 80. Ni umugabo utuje, gukunda kwambara ingofero zikoze mu ruhu. Anneke mu nyandiko ze ati Bosco Ntaganda ni umuntu utarigeze na rimwe yemera ibyaha bye. Buri gihe yavugaga impamvu cyangwa se ziriya zatumye akora ibyo yakoze. Urutonde rw'ibyaha yahamijwe ni rurerure kubera ko ni umugabo ubwe ukunda intambara kandi wigiraga ku rugamba akayobora ibitero. Mu 2008 abanyamakuru bamufasha amashusho ayoboye ibitero mu gace kitwa Kiwanja. Ni mu birometero 90 uvuye i Goma. Ahangaha hishwa abantu 150 ku munsi umwe. Ashinjwa kuyobora ibitero byisha abantu bagera kuri 800 kubera ubwoko bwabo mu mujyi wa Mongwalu. Ni mu karere ka Ituri hari mu 2002. Icyo gihe abarwanyi be bahise bafata ko gace gakungahaye ku mabuye y'agaciro. Mu kwezi kwa 4 mu 2012 Ntaganda yivanye mu gisirikare cya Kongo ava mu mujyi wa Goma atwara abasirikare barenga 600 bafite intwaro nyinshi. Joseph Kabila wari president icyo gihe yahise ategeka ko bafata Ntaganda, ariko avuga ko atazamushyikiriza ICC yamushakaga. Mu mpera z'uwo mwaka umutwe wa M23 yari ayoboye wafashe umujyi wa Goma, ariko nyuma wemera kuwurekura. Amezi yakurikiyeho y'imirwano yatumye abantu bagera ku 800 bava mu byabo. Gusa ariko mu buryo utamenyekanye neza umutwe wa M23 wacitsemo ibice bibiri. Aha abagabo babiri kandi bibikomerezwa mu gisirikari banahuje amateka menshi mu ntambara, General Bosco Ntaganda n'uwari Colonel Sultan Makenga batangiye gusubiranamo mu ihangana rikomeye cyane. Uruhande rwa Ntaganda rwatsinzwe n'urwa Sultan Makenga. Ababikurikiranye bavuze ko bisa nkaho uyu Ntaganda yatinye gupfa maze afata icyemezo gikomeye cyane, afata inzira imwerekeza i Kigali yishyikiriza ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nayo imushyikiriza urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Kuva mu 2015 yaraburanishijwe, gusa yaburanaga hakana ibyaha byose yaregwaga. Gusa ibi byo ngo byari ugusa nko gutinza urubanza. Byarangiye Bosco Ntaganda mu kwezi kwa 7 mu 2019 ahamwe n'ibyaha 18 by'intambara. Mu rukiko yari ahari ubwo yakatirwaga, ahagaze yemye yiteguye kumva imyanzuro y'urubanza. Umucamanza yaramubwiye atukatiwe igifungo cy'imyaka 30. Byari ibyishimo byinshi ku banyekongo barimo abo yahohoteye n'abo yahemukiye, ariko kandi bavuze ko imyaka 30 yakatiwe ngo ari mike ugereranyije n'ibyaha yakoze.
ku itariki ya 8 y'ukwa kabiri mu 2001 urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwemeje ko abahohotewe na Bosco Ntaganda bagomba guhabwa indishyi ya miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika. Ariko kubera ko ayo mafaranga ari menshi ndetse Ntaganda atashobora kuyishyura ubwe, ngo yagombaga kwishyurirwa n'urukiko. Nyuma yaho Ntaganda yaje kujurira icyo gihano yari yahawe n'urukiko cyo gufunga imyaka 30. Hari ku itariki ya 30 y'ukwa gatatu mu 2021 urukiko rw'ubujurire rwatesheje agaciro ubujurire bwe rugumishaho icyo gihano. Na n'uyu munsi iki gihano nicyo Ntaganda kirimo guhanwa.